niho studio. Oui, Peter. Okay, nta kibazo wowe bikurikirana ubu ngezeho. Oya naramukiye mu rugo uze kuhagera. Nari kugana na sister wanjye yavuye ku ishuri ejo bundi turi kuganira ariko ntabwo nakoze umunsi wowe uze kuhagera nari bituganire. Sawa. Samia. Meze neza. Wari mu bigeze? Arutuna ndimo gatanu kikaye. Bijyanye n'iki? Nabana nyine sosiko sanavuye ku ishuri jonde nabana haragafete turimo turapangira abaciti bacu. Goye kazi hani wacu muri Biremera Electronic Repair. Hani wacu tugwa serivisi zitandukanye aho tugukorera telefoni zaba izamenetse zaba iz'amatushe ndetse na smartphone, telefone zidacaginga, telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara, telefone zaguye mu mazi, turagufasha. Tubakirira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye, tubafasha kubafungurira email, afite amapasi yagize ibibazo, amakata ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni mutugane hani wacu muri Biremera Electronic Repair. Bese ugeze hani wacu igikoresho cyari cyose cya electronic waba tuzaniye kirakira. Goye n'umutugane rero imiryango irafunguye. Biremera Electronic Repair, ibyo dukoze byose biremera. So kuba twategura fete undi muntu umva ari ibintu benze. Ni umuciti wacu urabizi nawe rwose ura mu baby ni inshuti yanjye. Ko umuntu byamupangira fete ubwo ngo urumva ari ibintu benze. Sikweri icyo usigaye ukaza ibintu manje. Muzayikorera nyine tuhara ahantu tuzajya ntabwo nyine turabipanga neza ngo birangire nibyo twari turimo turapanga. Ariko Sami hari ikintu nshaka kujya mubaza. Uri ubona mwanga? Nose nyine ntabwo nyanga tuzi. Sindi musaza wawe ubona ibintu ukeneye byose nabigukorera. Ibyo ndabyumva. Nta nicyo utankorera rwose. Okay. Amara wasoma imeze bite? Amasomo nyine ni Kora simerutse kumva wamamagara ngo kwishuri ngo byagenze. Gena nitwara neza. Aho bundi ubikorera iki? Hari undi muntu ukeneye ugomba nje mbihagarika hari undi muntu ukeneye ugomba kugufasha. Nagabisa. None se habura iki wundi unzagira stress z'akazi, ngire stress z'ibitandeba. Ngire na stress yawe. Wibuke ko butari ko nayo nakubwiye ko ngomba kwisubira kandi nisubiyeho nayo warabe ahubwo gira ungurira akantu. Mane wowe wivuga ibyo ngibyo. Ubundi icyo bita umwansi urakizi mu kazi. Njewe niyo nawe umukozi ntago nakubwiye kuri umukozi nkanjye ntacyo wemere kumbwira na boss atarakimbwira kuko na boss nawe ntine mutinya ntago mutinya. Okay. Ako nakubwiye ko nubikora neza ira laptop wansabye nzayigura. Ariko mu gihe bitaragenda neza arakandi kantu nshaka ko uhagarika. Okay. You understand? Ntabwo nshaka ko kururukuru yawe n'abahungu. Si abahungu aseka amanzongera ko umuntu yagira kuri n'abahungu bumva ari ibintu birenze. So bumva birenze kandi nabiba birenze nyine wowe ubifata ukundi. Sinzi bumva ubwo ubifata ukundi. Aisha Samuze. Aisha namuzi. Ubona meranye neza ni wawe. None se erega Aisha ntago ari njye ubyibuke. Ase subize. Mwese muri abakobwa imitima yanyu ni imwe. Guhembwa 25. 5 bikuyeho kubera wataye akazi ukagenda. Ngaho nyumvira n'impamo y'Imana. Unyumvira n'impamo y'Imana ukuntu boss nawe kandi boss nawe ungora rwose. Goshyira umutima hamwe wihangana. Shira umutima hamwe numva amafaranga ugiye kuyapyeta ukayamara. Umuntu w'umugabo. Ntabwo waba umuntu w'umugabo nta n'amafaranga ufite. Kandi nituvugana byinshi ndakuraho ibindi. Nose nawe w'umugabo nawe urimo yapyeta uyapunguza ubwo. Nose ndi umugabo nyine ariko wataye akazi. Rero wowe uzaba umugabo ute? Oye, ega buriya kiroso buriya nibyo nakubwiraga neza. Je nabonye atanga burira neza ndavuga ati teka nje mu nkono ndabona mucunga agiye kwihagarika ndagenda sanga kumbi bose yari amakuru butazi hari ibyo yarura akabishyira ku ruhande akaba nonongewe akamutuntu duke ku gasahani gatoya ubona ko yatugaburira himbwa kangana nako neza nikanga muri nyamo nawe mwikorobo nakantu gatoya nawe nta kintu kakumadira rwose ubona rero ukuntu nanaganye ubu se iyi mihore naje nyifite none nawe ngura yapongoje niba hahe bagaburi 25 niyo uzambaza ku kwezi. Nase wamase ryari kandi
wowe wataye akazi ryari se kandi? Kandi n'ukuntu umuntu yanakubeshya abazi ibintu byose. Wari uri kumbeshya? Iki nari Ngana nawe. Nari impari. Uranonze ndagutunze. Wowe uri igiki hano? Ndumuzamu. Uri igiki ku buryo umbwira ngo ngomba kuguteguza ibintu byose? Oyi, nase. Oya ndakubaza mbwira. Uri igiki hano ku buryo umbwira ko ngomba kuguteguza? Ngi wanyu? Ngi wawe? Wowe uramemba? Uranunze? None se ni iki ngomba kuguteguza kugira ngo umenye ibyo ngiye gukora? Ukambwira nyine nimba ugiye nka kinga. Ngiye nzakubwira ko ngiye nawe umbwire ko ugiye. Oye, ngese mbanja he. Ninde uhemba undi? Izi karitsiye kwawe n'ubwa mbere njizemo. Ninde uhemba undi? Ninde uhemba undi? Urampemba. Uranda? Urampemba nako nawe rero ari ucanga umuntu. Ajya bushize. Yakoze ko nebuze ko ari wampembye. Barampembye. Warabibonye ko nazanye undi mukozi? Ako kira gikoze kirarya cyane. Warabibonye ko yaje? Ariko ararya cyane rwose. Uzi ko bera ibintu byatuma nitahira bitewe. Warabibonye ko yaje? Uzi impamvu namuzanye? Cyagenda nakubwiye ngo nzakwirukana. Ndavuga ngo wenda ase ko nzi ko kuno kwezi nitwaye neza nka imvugiramo. Wenda uko biri reka muzane nukora ikosa gato kidogo. Kirosa azajya hariya undagume mu kazi ke. Kuragira ingurube wanyu. Si ndiyo? Nyumvira nawe ibintu bitangiye. None wari inama rero. Muri uyu mujyi nta hantu nzi. Reka mugire inama. Nk'uyu wacu niragirira ingurube ambwira ati ngwino ngo akazi k'ubuzamu ingurube zivemo. None uragira uti nazanye umukozi nuhengama azagororoka. Ese ibyo bintu umuntu azajya bikoreraho. Amafaranga uragafite ushaka wagira ikintu twereka tukimwera. Nari maze iminsi njya kureba ababyeyi. Rero nka mama wewe kujya kunsuhuza. Agataho gatera. Ariko nanjye ajya ngera narangiza agatatangira kirebesha. Ariko amuzewe kwakashaka nakantu ko kwimwera nanga y'imikaza ariko umukecuru yewe akura nk'ikibwe hazi. Ngo rero urabireba nyine ukabirenza ngo yito. Oya, rero mbona ko ashaka kuyaseka. Uheyaze. Akabashaka kose. Hari gusha imyaka ingahe? Agarinje cyane. Niyo. Nagenze nk'iki. Niyo ushaka wagira. Nagenze nk'ikiganza. Bita. Kiwe. Ndabizi gati. Nawe wanjye. Ngo rero ibyo ngomba kubikora kandi bisiwe. None ikibazo mfite cyakoraga twari tubiganira nko ati inama yo kwizigaho umugeni azava. Nayikoze jyenyine nyine sembuga byinshi. Rero nifuza ko twarubakana. Uyu. Yewe nguyu. Atangiye kwiza gutangira urugendo rwo kubwubakana twakora bashira ibyayo n'ibyo kumwoza. Shari yaki kutwaye. Nta kintu bitwaye. Hape kumana hindutse bigenze bite? Uyu niwe mukunzi wawe. Papa niwe mukunzi wanjye. Shari kumuna wijimye bigenze bite? Se nta kibazo. Papa mu nkenze ki?